Normal kan yam kana diala content barwanya lengua seme kan online TV channel biya kamal anda mando ne shan kwasnyak bayenong jome ladde denitin content rewi ka Sudan ala ji Uganda te shanong bolmel kana kirmi yadit rewi ka juba ko bikan wari bikan ka benak jawo chakulat gwaseme mgoro de jakula nywaka yakel wachi kuma Uganda ki de ni kente sha nangre wi ka juba ate ka lat mi shikana lada wa ken chika pew to go kana wal chikan ga kam netin content ka Sudan ko la ne de ka village dung mit ka ikuɔɔtɛriaa bana jome bana jelinkel ka do badana chikana lat keje ki cha to keje kan kono ni ami jiram jidit gorjan wojin there subscribe kono online TV channel and wala shanga wal bangwan kapay baro ron kina dangro wi jandangre wi dich bana jome bana chunwa kel ka do dana la kona linga jeni shang murai kon ka kwiji Uganda ala UPDF Uganda People Defense Force ala de neken tintere wi ka juba kan sigorodian mat kel ke kuma Sudan ala kuma jane ke kuma kirmi yadit no shitke dobe dan me shikir mi yadi che gorono baroda mat kel ke Uganda ka dobe dan de kan nuer de kan ga joirar gwasi dan me shikor che to ka je ka Nasser ke ka penal Uganda People Defense Forces ke do mi kala region o shikoroden mat kel ke kum Sudan salat en walle en wo shiken piu shiken ke top kan walti la walduel wal ti chicken gari alaka dor mishal ke bil nyang village mete ka mangala county na mani mangala county take central equatoria jan gwal danen lokani titin gwasa mi ala kum Uganda taken ke bestin mete ka chala do ken lokan ne ti ko shu na shire mangai kona chala do nena wun mishal ke brigadier general Atony Lukwango Mbosi ajiram dan la commander kaka no wa kenetin kontin lokana Major Benan Bamum BC who work in a civil military corporation was also present during the activities kajo machala ne din pai shitken lat gwasme wa kenetin konin top kalwak ngumi top kum Uganda top kan loka jamo biken ji South Sudan biken kalwak millat kon dor gwasa me mi kon kata dan te South Sudan te geje ngai kon no South Sudan rienge long dino ne tin kon te rieng te la rochen wo te pinte kamal te la bot economy gwaya ne tin kon kan kon la shurten kwalka kwaka kum South Sudan kun tanat ke ji South Sudan ku le shu chere meleng yana men go ele na la lo ji Uganda e di ne ken ten chala dre wech ka South Sudan atinagane South Sudanese ba ne de ti kene de kontin kwa kwak South Sudan kwa la nanga ken ten cham ka kwak South Sudan ka ngode lat ken ode ka liak ka ta dana loken kum South Sudan ka je ka jom chalat gwasa me wa ne to ngwan shushka ka South Sudan shire me ngai kono o shikan wer ka rodien shui tone shika jang ka rodien shushkan manetin kontila she man kirme yadit ko she man kirme yadit tandien kana ga kem ne shwa gwen jeno kire ko kware dong ejen tele shiman de shush kan bane murai kon kame salat gwasa me mugoro de nywa yakel antama murai kon kim yadi shiman bane shush ka shirmana na ngai kon duno kam kan Uganda People Defense Force kam kan kaliak medit ko lokaka kuma Uganda ka do badanan ngai ne jango teka ka wo de kan South Sudan ke de kan control shere mangai kone but door shero da luang ko la le she de kan no de kan control and then be door below pack shet ka do badana ngai kon dia len go lat ken won and o gang na rodien shiu ekin ya de take power take luang da na der ke shu nak ka der ke juch no gang na ro but neme lerken kum Uganda lerken tasloa ko ba kalya no ishi kum Uganda isha luak no kanang kan yoten kontila yo South Sudanese no lerken taloa dien kan jang lerken ji Uganda People Defense Force ko shiga na chicken ka luak wal kan pew to go South Sudan take pew to one longai kondiale pew to go today last let dundo ala men yos ke kirm yadit jaka suffering ne ten kontire ka South Sudan ka dormi bi jako bejan re kwara shere mangai kona shana men work ngumi nang Uganda People Defense Force re which ka South Sudan ga jama
Melu ikon jok ka gwase dan e chikur che tuwa jeke 2013 ngai kona no chi ji Uganda shaka kok kuma kirmi yadit shaka kok billion of dollars no kan de niken ano abur ram kel ka yoto ngwana long ka nega 2013 shanga jen kore dan e chitu me shika shana ka panal gwaste konte ten warte gaten ka shaga nan ka jongle ba aman yunti state ko biken wari biken ka jojra re wika so Sudan jenen nen yen medan to court ditekaten dio yemla yen video ne te konte chuden lad mi yen ka nen kile yen jo le rol yen a linkedin yen nen wo shaka nek ne shof ke kine ku dang jok dio ga kan ji Uganda la de niken gwa se dan e shikin yenten ke Nuer y army ko ngai kono Nuer y army shikin e ti la bit lora ba nga ba kan nak ba shi man ken ba kan nak la karodi na top shit ga ngai kono ana mo jaga ka ko blodien be jata long ko be kana part of kuma kirmi yadit ko gorka no de kan ken ka chol ba ne ken chicken ga chol bang la kwaka ke shere mangai kono no chang ti Uganda di Uganda pankel chang cha jong ran ka ken o nagrama mo dere na as long as mo ka yo 1 meter ka yo la gorka ne yo to ba kam ka be kan la let ken be kan o carry it out shwa gunje no ken mlaka nan kan ne gwazo ken ke ikanate bomb no she bomb den do no yo la force kana me ay kam yo no wona damor wona grama menen la kana le ne shunga wo kana ko de ka winte ko ken ka gor ko bran bukulo te ka yo ko en Uganda won motor long ka je resource ne ka ba kwe ka shi ka resource ne tungwan ke resource ne tot so no mo yaga kuma Uganda ko ba desperate ka gor ko bene ka biga te ka lat so latin content la available kake wo ba bika neken bikan ga jaka de ni only de kake jan mandana jako bikan te kar yang je ko mi shaje kwanya la de jin ngada mo ke chiro lat ka de ba yu jagwa mi mo bi tek biyo gangtin ka wi ka men nagana ko mi karan de ka tele yalum be cham jenen yana mo changa Uganda street yana yana go ne tin wan ke jobless telekalat ka ke ngani ko en kuma chalet chaga jekten diena tama latno de ne de ka job creation ke de kan ladde kan ka chak gwan mi mo ci kuma dien mala kum Uganda men raike Museveni ci ka gagrar changa dor ma je kan de ko nan ngani ken so jen ta danan te tin ka ke so menen yendi Uganda be kare wika so Sudan ci surprise o dorien shush kanten of course you can dial ke nyin ken dia resource ken dial ko control wuri shalga me Museveni men la me kirmi yadi so ko kujamo che we je ko be we de be jamiat ka kwakto kono ko la kwal ka sa Sudan kwale jako baje mo ka yo be ka so Sudan be kana kula be da kwich jangan wona me kel mi be jega ka kor gwasen be jowlin kono me wo gwi kanan wo let ken magwa iko chiji Uganda people defend for so chicken so Sudanese kan ka loka piu ka chicken ka loka wal ka yo so Sudan to telemni do de ka thanks ke de la loita se ko chicken na je kan ka lok cham kan yo ji so Sudan ke kwak so Sudan is ni kan to jo me agenda na go de nyaa yekel mi jiram jidit please nyaa ne ko ken ka chuje pro jeno jin be subscribe kan war online TV channel and man cham ko nyak biata kamal bye bye